Thank you, Mr. Speaker. Thutha wa gucokereria cikaro cia mbunge umuthi thutha wa ciumia ithatu, ambunge matinaria maregu kugeria gwetha kihonia gia githagathago kiria gikoretwo kigi aria meguthurwo gutuika ambunge ya Afrika ya irathiro. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, pursuant Thiini wa gikaro kia meraho ya umuthi, umwe wa aikariri giti a kamiti Okato Olemetito ni amenyithirie mbunge ni maiguithaniirie uria mutaratara wa guthura ambunge ya EALA ugutwarithio na mbere. Proceeded to the Sunday recess in June 2017 to allow members ample time to participate in. Kato erire mbunge ati ugikinyeria tariki 23 mweri uyu turi uria wari muthenya wa muthia wa kuheana mahoya ma kuria wira ucio, andu 208 ni maikitie mahoya macio. Kenya 2010 and the bicameral nature of our parliament. Hari acio 208, Jubilee mari na 111, ODM 43, Wiper 8, ENC, Ford Kenya 3, Kanuana na acio ngi makagayana ciama itiganite nini. Kenya yagireirwo ni kuneana ambunge 9 kuri mbunge ya EALA, na kuringana na mutaratara uria wiguithaniirio wa murani wa aria maikitie mahoya mao ugekwo muthenya wa rucio tariki 30, githurano kiao gikwo muthi wa gatatu tariki 13, na maritwa macio magireirwo ni kuneanwo kuri mbunge ya EALA muthi wa kana tariki 14 mweri turorete. the motion by Honorable Meli be amended. Akianirira woiguithanio uyu mweru, Kato nioigire Kenya ni gagaitie uruti wira wa mbunge ya Afrika ya irathiro ni undu wa gwikururia kuneana maritwa maya. Kenya is the only partner state of the East African community that is yet to present its members to the regional assembly. Considering that the assembly cannot be inaugurated without the representation from any of the partner states, Kenya can no longer be the country holding the takeoff of the regional assembly in abeyance. Kuhitukio kwa maritwa ma ambunge a EALA gwathararire hindi ya mbunge ya 11 thutha wa ambunge ya Jubilee kurega ritwa ria Kennedy Musyoka uria ni muruwe wa Kalonzo Musyoka. Ihinda-inĩ riu mbunge ni teretire mutaratara uria ukuhotithia kugayanio gwa ciringi bilioni 70.4 kuri county. Mbunge riu nionekanite gutacukia ikinya riria rikuriukia cikaro cia mbunge ya Afrika ya irathiro iria cithararite kuma mweri wa gatandatu mwaka uyu. Handu-ini ha Kameme TV kuma gikaro-ini kia mbunge, ritwa riakwa ni Kimemia wa Mwangi.